Laba bantu abangu-40 ababoshiwe baqashwe enye yezinkampani ekugaselwe kuzo namhlanje. Ubonile sibophe abangaphezulu ka40 esibabophe kuleya nkampani kodwa sizwile futhi ukuthi kukhona bebengakafika bebezofika ngo10 and sisazobuyela kubona nangolinye ilanga ukuze sikwazi ukuthi izinto abazenzayo ezirong sikwazi ukuthi sizivimbe and nabo babone ukuthi umthetho uyasebenza and kufanele bayeke ukwenza lento yokuthi baqasha abantu bokufika abangaphandle abangekho emthethweni kube kukhona abantu baseningizimu Afrika okufanele ngabe bayabaqasha. Iphini likaNgqongqoshe wezezisebenzi uthi kukhona ingede ngaphakathi eminyangweni ehlebela lezi inkampani ezingayithobeli imithetho ngaphambi kokuba bagasele kuzo. Umqashi nje ngathi uma ngimbiza ngesiZulu ngithi uyedelela uyisithwenzi ufike wasitshengisa impakamo ngendlela ongakazi uyibone sithe uma sifika besazi ukuthi uma siza la sizofika kunabasebenzi abaningi abangakufika abangekho emthethweni eSouth Africa safika nje sathola ukuthi hayi sebekhishiwe babalekiswa and sathi uma sichecka sathola ukuthi nje 30 minutes before sifike batsheliwe kwathiwa babaleke kusho ukuthi la phakathi kwethu kukhona batshelile ukuthi sesiyeza siza la and okuyenye yezinto esizokwazi ukuthi sidile nayo sikwazi ukuthi siqede ngaphakathi kuthina. Usibiya unqumela ugwayekatiki izinkampani ezingayithobeli imithetho yakuleli yokuqashwa kwabantu ukuba zivale iminyango noma zilandele imigomo efanele yokuqhuba ibhizinisi.